Serikali ya kaunti ya Masako ungua movea wa weti na wamwe yina kelelo cha kusanza asiana sinyiva nusu milioni mdhini wa iseso ya kunengane kwa nzanzo ya mokambi na typhoid. Iseso hii na ila yokuwa siu mwili yina kelelo cha kuwala na kusiyama wau kate wasiana nini. Daniel Mwangela ni muandikitoa maovo. Kwena na ofisa munene muvyani wa witi serikali ya kaunti ya Masako Simon Simba Mwako nikana walani uwende na utai wa kaunti ni yonthe ndakulia asei metikilesiana sio isanzoe na kuudhisia ndeto sia mwe alamenda upinga nzanzo eno. Machakos omunthi uva hospitali no Machakos level 5 netwethe waneseso ya kwambia ila nzanzo sia typhoid na measles ila si kwambia nthini wa nthi itu yonthe. Nzanzo isi ya typhoid na measles inengwa siana ila sina miikenda ya measles ithimbaga siana ila sina miaka measles inengwa siana ila sina miaka miikenda mpaka miaka 5 na yo typhoid inengwa siana ila sina miikenda kufikia mwana lota namba celebrate birthday yake ya miaka 15. Ivindani yu nuwaelesya kana maofisa ma uwiti yumetha maitambuka isione sikivuthukanio kwa mene kumieleva thitu ni muvea wa uwiti nikenda kunengane nzanzo isu kwa ciana maskuruni undumwa na makanisani. Thio wakwa kwa ciai ni kana nzanzo ithi ni nzanzo mbikithie ni WHO ni nzanzo itena thina no ciana ni situ na kila ni kulia otondu muona ba umuthi mwana wa mbe kunengwa nzanzo esu mwana wa muthukumi wa serikali ya county government of Machakos na ni kuonania kana nzanzo ithi ina muisio no kwa ciana situ tumilie ciana situ kwa mbe umuthi teams situ cionthe ciethe wa maskulu ni makanisa ni na ni mukulia kwa ndaia tondo tuvaniye kusanza ciana ngili ya na yimwe ya miongo ena na itatu nzanzone ya measles na ciana ngili mana ana ma miongo 5 nthini wa nzanzo ya typhoid ni mukulia target yetu nengeto ta county tumitimize kwitene tuiketele ndatika cia mwiso ila tuoneka atu isemba ile binda ya mbeo thela tukuye mithene cio 10 nesa na batoneka tuibika muthena wa 8 twithiwa tubikie target isitu na batoneka tukililie kila kingi ni mukulia aciai tuikethwe na andu meotulia andu maitu kutwacia na cio nzanzoni tondo umuthi uva ni tuona mundu umwe wakwatie thina wa polio na measles na thina wonthe umana na aciai maitu kwe motwacia na situ ivindani thila ya ilite wonthe ukavindana maofisa mekivuthukanio maendeea na ukulia ene nthi maiketikile kukengwa indi manengane ciana cio isanzoe nikenda kuisiania na mauaua. Kama haingekuwa hii uwezo tumepewa na tungeambiwa tulipie hizi vaccine, hakuna wengi wetu hatuwezi tuka-afford. Kwa hivyo ningeomba wale ambao natusikiza leo, tafadhali, tulikuwa na nyinyi COVID, tukapigana nayo, we used to come here. Lazima upeleke brother yangu na sister yangu apate vaccine. Wewe utapata, lakini nenda na ukipata watoto wengine uulize nyinyi mmevaccinatiwa. Wakisema waje vaccinatiwa, ambie ni lazima muende. There's no misconception. The reason why we vaccinate is because of endemicity. All right? We have now started vaccinating for malaria. Why? Malaria is endemic. We are vaccinating for typhoid. Why? Typhoid is endemic. And why are we vaccinating? To reduce morbidity, sickness, to reduce mortality, death. Daniel Mwangela, Mutongwe TV, kuwa kauntini ya Masako.